Minister Barim Pius Hajorke alam aputhak pen AAJU West Karbinglong aru lapen Greater Dongkam Mukam Press Union atumpen kacesongpon. Kohora hodaki amaro alongan Karbilong Riberta Perangki kahumbidam. We kimi atumpen ke tokpon alothui sengwe arlo harchi lapen kleng vini pu alothui kangpupon. BJP asong along apare Minister Pius Hajorke ahin pen kedam tang jangmi po ni phai ICR ni ghoti pen ke klang pradinin time po news channel pharing ke Nature Islam aphan lamber hing pen ke thera puthak West Karbinglong Dongkam Mukam rongspi along all Assam Journalists Union to West Karbinglong aru lapen Greater Dongkam Mukam Press Union atumpen so dak pen ke song asai kedengpon. Labangso alam aputhak ahok pet akang sai kipedo ponji aphan West Karbinglong DC aphan pinpur alu panong si Dongkam Mukam Revenue Office arideng pen pinpur alu pajurpon ketong kerangke lemrapet jerpi lapen ke All Assam Journalists Union lapen Greater Dongkam Mukam Press Union atum kerangke doan pen print lapen electronic media kaching room alam theke la pohen lo kedam tang April 1 तारीख ni Biju Sajarka Minister alangli kerangke tumpan phone pen kang cek ke ther kaholo laso alama puthak tirthe dang chithang klub lo lasu kachetang klub ajoine si pini ladak kado kabe iletum chetong nang kok lo kachetong nang kok alam the bangala pohen lo reporter atum kopi news claim nai kopi news claim nang ne lake reporter amithang mate ferangke mithang atum si a decision che nai bonsta me non banke ruling government atum si ba government official atum si ile tumpan kopi news tok nai ma kopi news tok nang ne ma alang tum si nang ke ber thi bason si ile tum theklong lo lasi Bahini reporter Mayang reporter Production Time reporter fan lapen ke Brave News Jagrut aprang ke fan kang cek puthak West Karbinglong green lapen electronic media hin dan stame iletum ningduk long lapen ke lason ke ther ke hap monon phi kabedaji apat election commissioner ahin pen stame sodak pen insai ponangi lapen ke police atum ahin pen stame sodak pen insai ponangi lan chalo ini atum kaching wai mate labangso mai kedo alam tete joy April ji Morigaon districtor দুগৰাকী সাংবাদিকক ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই যি ধৰণৰ কটু মন্তব্য তথা ফোন যোগেদি তেওঁ যি ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল যি ধৰণৰ গালিগালাজ তেওঁ কৰিছিল আৰু সেই গালিগালাজ তেনে ধৰণৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি আমাৰ সকলো পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সকলো সাংবাদিকে বেয়া পায় মনত দুখ কৰি তেওঁলোকে আজি ইয়াত সকলোৱে সমবেত হৈ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ যি ডংকা মুকাম সাৰ্কুল অফিচ আছে ডংকা মুকাম সাৰ্কুল অফিচৰ সন্মুখত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কলাবেজ পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে দিনতীয়াকৈ আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে দুয়োগৰাকী সাংবাদিকক নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু দ্বিতীয়তে যিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কটু সমালোচনা কটু বাক্য প্ৰয়োগ কৰি মোবাইল যোগে তেওঁলোকক যি ধৰণৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰ তথা নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত বিষয়াই তেওঁৰ ওপৰত FIR লঞ্চ কৰি তেওঁক আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু অকল সেই দুগৰাকী সাংবাদিকেই নহয় অসমৰ প্ৰতিজন সাংবাদিককে যাতে চৰকাৰে নিৰাপত্তা দিয়াৰ কাৰণে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে Lakha engkoi rapho Durberry Consensi angkang
kohra same ingti arong long ke do amaharo along Halloween pen ke bang atum kisuk yun ipen chenglok ason mung alang litum kisung ke boy putak stami laso maharo along pen alang litum sipajok ponlong lo pusi perang ke kahombe dam hatum pen nampa chini dun laso amaru along thirjumi ke hang pi mate arnam kardom pi hithi eroi pen hini betla bangki urmi lapen theman arni pusi perang ke pan thanam chini dun han boka pen karbilong ri beta Robinson killing Kumar ke hang bang ke long masakuri ke hang bang ke long la son do ma te la so maru pen non mat la bang so maro nil to ning kaner kep ata phong lang la bang so maro long la si dak nang che lang pen dopik ka che lang atum sitami he la si mani kisukun i pen sitami kimia tum sitami dak haki sabun ning cipido la pen sakuri bakuri ke hang atum sitami sakuri ke hang ating pen long nang ji puar nama long pen kir jumi ja kong hang pon pen ke long kicung ke pleng atum sitami haki sabun nang jipi do lo la pen oso mara atum sitami ningkan nerkep serkep oso copathi the atum sitami dak oso bor nang hang pen arnam jipi don oso ke long la bang so haki sabun sitami pin dak maro long na jipi atum do lo dut bhainia phan nang li amen thani gi man la bang so dak haki sabut nang kacipi la nili ke long pon abang ke lang puru rong pararong alang litum hadak rong parhem mohen rong par pu alang liye bang ke bang so piu the long ke dodun un ilo maring riluma pu anak kesu lah so ho tami doktor ka do wi celang bom tam mimi tami dak ilipu kodaki amaro long bang ke nili anam akhir jumia ja kong hang pipen labang so alang li mohen rong par sitami dak pensi kimilu ko ang tek hakinang sipilo kala choro lo etenal nali tum lada komiti ma te nali lo na cherap dun ham phang tum non dak do ikma dak do la si pachini gi ma pachini tha te kumar bang ne presiden na pendong bang igne ini ke lang puru pen di dak pen ko an hilu lang puru ka hello ulang hilu ulang di ting wele unji ma li unji kala aning sampon ta kala ma te dak nali tum nali ke wang ke la so maru phan ko an bang nang lining ching sam ik lo ching sam lo pinang penaan ching sam lo di kiso ke mi pen ching lok mane pinin kita pa mi den lo Kalang. ching sam lo gila sibang kalang di ente nali tu arong kiso ke mi dulu mala dak maru pen dolo ong atum si tilang lo prake dak pen milo prake la sidak hitum ta dak cilang do no amen than igi mana kiso ke amen ke mohian po kalang mah muhan di te nali men chithan ma ne di men ke rosmi po resmi tipi to choro lo mesen lo kar bilong rip long biarta na pachini tun thek pon Dipu rong supi matipung Arboretum Crop Center hem along owe kimia tumben ke tok pon ahil jir alo thui kangpu pon labang su kangpu amai along ke tok kang chap abang pu long bir terang hiljir ka thar pi lapen heavy lint lapen owe kimia lun sipi atum chetong dun aluhi eman pen sangpi MEC sima rong hangpi lapen Dr. Kabint English Department Dipu Government College lapen rakhi tisopi demonstrator Sidikacar Department atum chetong dun so hiljir alu thu ingpu pe aprang aluhi atum aphan pachini pon sikar pe pohoben archopon lasu api sengvi arlo harchi impu alu thui kleng vilind aparman ingpu pon lapent aluhi man pen pengat tong dun stami jumisen alam jai tekang nikipai ni pensiki tekina pipot lo nangu so ang lo pokpet ke poda bonda chini nang puthop ni phan nang chenek puji ni ta nang phan puthop nang pawir jia phan jisik ting lo ta pancho lo pardon. It's a long story, but then in short, I would like to say that I am not used to my mother tongue because I was brought up in such a situation that I had to speak other than my mother tongue. But then I came in touch